Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo uradio je dosta u 2017. godini. Pomoć pri realizaciji projekata pružili su im Ministarstvo kulture i informisanja, kao i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo iza sebe ima jednu jako uspešnu godinu gde su realizovani brojni projekti zaštite nepovratnog kulturnog nasleđa na teritoriji koju pokriva ovaj zavod, a to je 25 opština, 4 upravna okruga, Raški, Rasinski, Moravički i Zlatiborski. I ove godine dobili smo ozbiljna finansijska sredstva od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ali i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. I uradili smo brojne konzervatorske zahvate i radove na spomenicima na ovoj našoj teritoriji. Neki od tih spomenika su recimo što smo krenuli sa revitalizacijom i konzervatorskim radovima na Užičkom gradu gde se radi o jednom kapitalnom projektu. Naravno, Ministarstvo kulture i dalje finansiralo ostale projekte, a to je crkva Stara Pavlica, početak konzervatorskih radova, radove u Studenici, na Pirgu, Podrumu i mostu u Gornjoj Isposnici, u opštini Ivanjica i Arilje na konzervatorsko-restauratorskim radovima na Tvrđavi, Gradina, Trešnjevica, i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja izdvojilo je sredstva za sanaciju i nastavak radova Popina, Vrnjačka banja, spomenik borbe i pobede u Čačku, spomenik Kosturnicu u Preljini, spomenik žrtvama fašističkog terora u Konarevu, kopaoničkim partizanima u Raškoj. To su neki značajniji, pored njih bilo još dosta projekata ove godine koje smo realizovali u ukupnom iznosu od preko 40 miliona dinara, što su transferi sredstava drugih nivoa vlasti, ne grada, nego transferi iz Republike. Iz Zavoda za zaštitu spomenika nadaju se da će i sledeće godine dobiti ozbiljna sredstva iz budžeta Republike kako bi konzervirali još veći broj spomenika kulture.